Ka United Democratic Party UDP hapo kejingelam Presiden Rangba Keseng uba Ahmed Ba Lengdo u General Secretary u Dr. Jamino Mautho hak arpenyo trek u jeliau arajar pusau kila penlong ya kejingelang ban mau ba ban pau kejing sulem halo kejing klano u MDC ke Shela constituency uba tenwel dekhar uba tenwel dekhar u klano nang nang perthai hak arpun reu trek u jeliau arajar pusau hak yang sa ajung u hamaulong na kejing stam kabalawat lakham slam uba tenwel dekhar nruku arsnam karta ularung shikakam san perthai hagsnam arajar saw banikonik election MDC National constituency bar ula beteng banlong MDC hado sausen kanthi haki arpho snam kumu MDC uba tenwel dekhar ulio ban bad kekerdan chief executive member u chairman u deputy chief executive member u executive member bar unong elam kaliang persya hakaki HADC Habakran ke jingelang uba met ba lang do ula pha ke jing snolem sha ke yeng ke sem uba tenwel dekhar halo ke jing do no ke bakrau da ke bakan mau buram ro yu ku munong elam ubarat ba jong ke seng UDP uba met ba lang do ula ong uba tenwel dekhar ude ubreu uba skem kenong rem bad ubam juken tiap seng nadu ula rong syakakam san perthai Uderu urang ba wala bat shibon ke kerdan ke jing syakri kumu MDC hakaki HDC Bat ulan no senyang shibon na kebentakari bagajat benriau haki arpo snem kum UMDC. Kalau macam tu ada kau, macam kelap macam ni. Kau di layak macam sistem kat tempat ni. Or kat sistem kalaban ni kendiat nak ni kenai kita ada. But instruksi pemilu ini keluar banyak silap sana. Kau sistem ni, kau ingin ni apa maulong kepada sistem macam ni. Te nak kalian jadi komite para MDC kamtam nak kalian setengah pembangunan dalam juga MDC UDP ni penpau ya kita instruksi ke bakal kalau kita duduk nak kejumi yang ni menyelam kejumi buat ngapar ya kubur solam jadi bahagian asam di kuantiti di log tunjuk buat baru kita dalam kejumi ada bacaan buat kita timur. Hoi kita jumpa nak ban ong nama tadi ka simpanya itu besar kejumi baik kita ban pedang. Bekum diberi buat dibangi lah juya dekam lah juya don kejumi ada bacaan nak pun bung sedang. Nima kanda pertul kami kenal yaitu kita ini orang bak orang nak senyang kata imam salang kata council bak tunjuk kata parti tin akaliang ke jonga kum mengelam jongki embassy bak akajuk betul kum mengelam jong parti bak tunjuk kum presiden jong district akaba ibatin jong secretary ni lon ka jinduk ke krau kendiat sepang batin lah sedang ya jingrung ke jong haka kam sanjima sima nadu asam ajar lah shua jong kata di batin ilahi kai school sampai apa mukorwat badai haka to por by dangdon milit Dr. Dan Poroy nilai yang khot ban wanele itu MDC ko sila bat mas wanele ilahi wa job ka jingedai ke jong asimat batin nilai li school lang apa St. John Boys High Secondary minta okay po seorang ila kham senior no but dia betul dalam dia ujung tuli dalam matrik nanti dan sulong but ila lek kita kamu school kalau tiada kejung ikum nong yalam pai ba nadu ke arah jar lain but haka jinglong MDC kejung lala ya kaban no senyang sibun haka dia council makom juru aga wi kata kalong bai la batru kum EM ningkong ada nang tu ilabat hukum di TCM ilabat ru ya kasyuki kum chairman council ilabat ru ya kasyuki kum CM bat kum juru kum leaders trong ka opposition kabamut hi batin ilabat lut baru ki pus ibadai ko council ya kajing trei kam kajong dekat along pura ha sau tadi kita yang nanti bercengai lala syaban pendat hop dekat kam
Long beriu bajai-jai, beriu ba Judan kanu ka jingkren jingedei ka ba Yashun banu long porlok e baro. Bakawi ka jinglong ka jong iba ting ka long ba kaba i don kanu ban keren kamu i keren persiat. Inju keren buru. Sen bila dom ma iru i dom ba. Te kini baro ki jinglong ka jong i sa setengah ke tentang but internet ba duai ba ka musim ka jong i kanu tidak baik on cukup. Bakum juru play tengen in ai ka sub itu bayi yang macam bawa apa macam itu kimat